Chamgei chamanikab Jehova eng koi tugul ole omitei chokose tugoni betune rani akokere kongoi boroindo nekakonech Jehova eng betutab rani sikobit ketestai kinetkei logoiwek chemiachen. Kikinai eng betut nekiami yu ale ngemi kotab Jehova kokaketachech ako kakechut kotab manong'otiot nebo oeng komi tuguk chekisubi. Mi tuguk chekonech tamirmiriet chewolei atebosiekyok akowole ng'ololutikyok akowole ortinwekyok. Chang tuguk chekeistoegei chekikimi eng komasin kotom kebwa komasi chekimokingen lakini kikibendote ako tayari kikimi kapkirwok. Lakini nguno kemi kotab Baba kaketach logoiwek chemiachen. Yekitesetai eng logoiwechu miachen bikyok eng gaa kokakeitu gaa kouni ko kitesetai kora keekitu eng mieindo eng logoiwek chemiachen. Eng gaa kitinye bonwek cheu chobo permits chemi barabara ak kaimutik chekibune kotakemi eng borit komaete noto bikyok betut agenge kekurech kemandae ket nebo kipsengwet kokakiterter emoni. Mayoe noto ingaa inyalilech kaimutik chemi ak tigenoik chemi akekeyai keeku lagokab Jehova. Ongesas siketestai kiro logoiwek chemiachen. Baba Jehova nesobei ndoiwech eng tamirmiriet netilil eng ng'oliondeng'ung nesobei akiwal mugulelwekyok ak kabwatutikyok kotokyingei singesoptosi ko kicheguk yekibendoti kebendate ortinwekuk ak yekitepche ketebe ng'oliondeng'ung eng betusiek tugul. Kimong'un kitienengei kwang makeng'ung koyookse eng kipsengwet eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Rani kemoche kiro ng'oliot akobo nyolilwogik chekibune kokakeitu gaa kotakemi eng bori. Tayari mwoe kitabutab Romanik ng'oliondoni. Kero ng'ololi kitabutab Romanik kouni. Romanik 8 koitet 18 komwoe kolen amwoiti ale nyolilwogik chebo betusiechu komonyolu kiroge torornatet netun king'ong'wech. Nyolilwogik chebo betusiechu chekibune ko ki biikab Mungu komakiroge torornatet netun king'ong'wech. Kibune nyolilwogik chekitupche, kibune tigenoik chebo stress, kibune kaimutik chemi korikyok, kibune kaimutik eng boisiekyok, kibune kaimutik eng chepyosokyok, kibune kaimutik eng lagokyok, kibune kaimutik kemi ak biikab kokwet, kibune kaimutik eng uchumi, kibune tigenoik cheechen eng mionwogik. Kale nyolilwogik chekitinye komonyolu kiyanie yetunet netun king'ong'wech chekitupche. Mami kiy nekiyanie amakikerkeite kiy amakindo rangi kiy sikele uni moche kouni. Kikeni tuguk chemiach kosir kabwatenyo. Kikeni yetunet netun nyone tai ne yetunet nebo koikeny. Ara is chekitupche yekinetigei ng'oliondoni ko sikobit kotiny age tugul eng achek eng mugulelwekyok amu lazima kenai kele ano olikemi. Takemi territory nebo bunyot ako chang tuguk chetakoimech amakiebukani borwechu kinyokesorwech
kesorwech kiptomirmir, lakini borwechu choket kotakebune koimutik chemi en bori. Bori kitinye kotakoositu, bori kitinye kotakonome magunok, bori kitinye kotakomi tigenoik cheterchin ak cheterchin. Makieboni kobate makiyonye tuguk chekikeni chekitupche. Kikeni tuguk chebo komonutiet neo. Kikeni yetunet netun kiboibochini koigeny. Kero ingebe keker let ak keker ole kikobun biik alake eng betusiek chebo tai. Ngisoman kitabut nebo Romanik 15:4 kolomu tuguk alak tugul chekikisir keny ko kikisir sikinetkei sikenyoru komong'unet eng muitaet ak eng kakaikaet nebo sirutik. Tuguk chekikisir keny ko kikisir sikenyoru kiy nekikure komong'unet. Emoni komami komong'uno chekitupche. Emoni kenyoru kakaikaet. Kakaikaet ne nin ko nebunu eutab Jehova, nebunu kutitab Jehova, nebunu mwaet nebo inendet ne toror. Ngokaikae Jehova ko koikoet ne ititaat amu mwoiwech kole maachegei, kikobun alake, kikobun bororiet. Ndewektoi let ikere ole kikobun biik chebo tai eng ng'unyuni kimi, ko kikobun challenges anan kikobun koimutik chemang'ering'en. Kingomanda kabatam eng kabungutab Eden ko kimanda korokenet neo, kakoker komiach ngoroik. Ntamapangan Jehova koborchi tiseiwot tatya kotil eng rotwet katitab tiseiwondonoto. Arwetab kechir ng'ong'utiet 13:8 komwoe kole icheket chemakisirchi kainaik kwak bukuitab sobondo nebo arwet nekikibar koboch taunet. Kikikochi atam kotil kito nesobei, kokwarkwaran akotumdagei korotik akome arwet kokere kakosimanak akworoken eng kito nekiyai. Chekitupche kimanda atam eng kabungutab Eden eng korokenet neo. Kikion, ndesomani taunet ikose ile kikion mercilessly. Inga tinyerirgei Jehova ikose sautini kobo neregek cheechen akobo bistoet. Kamwa kole, kimwa Kamuktaindet kole okero kakokerkeit chichi 3:22 kakokerkeit chichi ak age eng achek neingen nemie ak neya ak nguno anyun kosimata koyokoito eunyi akobut chebo ketitab sobondo akoam akosob koigeny. Eng noto anyun kimanda Jehova Kamuktaindet inendet eng mbaretab Eden sikobit kobat ng'weny ole kikinemune. Kion anyun chichoto komanda akonde kerubik kotebe komostab kong'asis nebo mbaretab Eden ak rotwetab jok neilieli netokyingei komosi ak komosi koribe oret newendi ole mitei ketitab sobon. Kikimanda kole kion Jehova chichoto komanda eng kabungutab Eden. Eden ko kikakirembeshan ndugu yangu, makimuchi kielesan sahi. Kikakirembeshan, kirote beek cherote ainosiek 4. Kimite taabu ak gold, kimi koik chebo komonutiet neo. That environment natak komami kiy nekimuchi kiyonye nguno. Ndugu yangu, Eden kaa nekitoeku kakoigeny
kole tami baba nenyo ak gogo kole takibendi eng technology nebo tamirmiriet ip kikoti gogo akakui kebune tabanwek tugul chebo ng'ony akoi sayari ninyo. Lakini biikyo kikiyon komanda. Nito ko pamis netai nekanyor Kabadam. Pamis nebo aeng kosi lagok chekibwotyin kole eng koyomiset nekeyomis Jehova kole kande bunyondit kwenung'ung inye kwondo ak indaret ko kilen abere koomisonoto kobo immediately kobo betusiek cheng'ering'en ko kakomanda eng Eden. Kilen bo muda muchache. Kingosich lakwet netai kokure Bikoten yekiwech lakwet ne inegei nekitorochioni. Lakini kibunji maajabu ngoek kaen rumindet netai en duniani akoek mogoityot netai en duniani akoek chito neya nesamis mugulel netai en duniani. Nganda kikakityem keamdochi, kakityeme korok kelechi kikoito kuruset chekiyenye arwetab kechir komakokas no, kokoito kurusek cheter. Kingokakobar ng'etab kamet kelechi kaen miano ng'etab kamet, kelen tamangap kosutukan sikole baba mutyo kaai kwong'ut kokwang'ak kole moribindetab ng'etab kechir. Kole Jehova amu kaitumde korotikab ng'etab kamet akirirchino korotikab ng'etab kamet kakiyonin imande. Ko nekatolen Jehova nyoiwo kat kole kakeyona amanda ak age tugul netuiyeno koboro. Nekatolen nyoiwo kat meyona mebanena sigikyu chekitupche. Nito ko pamis ngisup hatua ichata kobendi akoi karibu 10. Mamuchi atar nguni. Kamoche ale ne? Kamoche amwa ale bikyok akot achek chekaketach logoiwek chemiachen ketinye koimutik. Kimi kotab baba kikekurech, kimi palace nebo imanda nebo logoiwek chemiachen, lakini kimi territory nebo bunyot. Ako kikisorwech sobondo, lakini banyechu konyoru korot age tugul. Lakini ale bukoit nemuitoi akoi kakesunet kesoru. Amuite kemuite chekitupche kot koit cheitu kemuite. Alak kikolalat mo ongemuite, alak kikwaman met ongemuite, alak kikosirgei en kot ongemuite, alak kotinye koimutik cheterchin ongemuite. Miten chetinye mionwogik cheechen chenyikisen ongemuite. Kikesor sobon kibo kipsengwet kibo kabounotet nenyonei ongemuite. Ongemuite yebendi kosirto ng'weny tuguk chekimen. Ongemuite yebendi koyaitu uchumi nebo dunia. Ongemuite chekitupche yewendi kowalokse ng'alalutik akobo imanda nekikitach. Ongemuite chekitupche. Nemuitoi meo muitaetab biik chetililen, icheket cheribe ng'atutikab Jehova ak kayanetab Jeiso. Kero chechang kebune koimutik, kirirtosi amu besiet nekibestosi ak chamanikyo. Tun chito chepyoset nekararan nekikecham upeo ak yematenit kobanin bunyon meet. Itunin boiyot nekikichongan kokakichongani mukambaet netinye rirge nginye akoribin akomuitoi en tuguk tugul amu inye. Lakini koit akong'asur
bunyot nekekuren meet chekitupche itinye lagok chekisich mi koboret ketub komi nebo toet imuch konem meet nebo kwen anan konem nebo tai anan konem nekirchin anan kotinding lagok en kot ongemuite chekitupche ongemuite kot koit karononoto yetun kikute riaket kero en kitabuni komwoe kolen kitabutab Korintoek nebo tai komwoe ng'oliot neuni nebo muhimu en achek chekiketach logoiwek chemiachen amwa kole bunyot nebo let 15:26 bunyot nebo let netun king'emei ko meet ng'ololi injili chuton kekuren komong'undetab logoiwek chemiachen bunyot nebo let netun king'emei ko meet tun itelele tulwet ak itobente kele toben yun yo ikere kalelit korek chebo meet ko kakesamaraisan koimutikyik kibune koimutichu ak kebune challenges lakini bikyok miten kamuktaindet nemometoech amabokoktoech abwoti kito nekimwochi Israel yekingobwonei kokaketeken nyara en Isaya 40 koitet 1 kole okaikai bikyuk atyo nyokomwa en 41 koitet 8 ikose ng'oliot nemwoe sirutichu miach chebo bounotet koitet 8 komwa kole ako inye Israel otwogindenyun Jakobo nekialewen iyotetab chorwenyun Abraham inye nekianamin koboch tabanwekab ng'wony ak akurin imong'une lukwekyik ak alenjin ii otwogindenyun kialewenin amatimtoin ameiweisye amu ami koboten ameorogen amu akamuktoindeng'ung akimitin atoretin anamin en keutnyun nebo tai nebo imandanyun 13 komwa kole amu anome eung'ung nebo tai ane Jehova kamuktoindeng'ung alenjinin ameiweisye atoretin king'ololchin Israel Jehova kokergei amut ak ra akoi koikeny meiweisye anamin atoretin aribin Israel nebo chorwenyun Israel nebo chorwenyun Abraham achek kristianik chekibo weritab Jehova Jeiso Kristo makimetoech baba tupchenyun mametoech atorori yetindenyu mametoech amabokoktoech akanabi eunekyuk Kiptayat atakyini ole imi kwanda mametoech Jehova chekitupche itinye kaimutik itangasan boiboiyet eng sobondong'ung kikoterter Kiptayat Jeiso amabokoktoech achicha kikiyai koyosyet ne inegei kicham Jehova ng'wony kot kokoito werinyi nekikinegei simalus age tugul neiyoni inendet ako sikonyor sobondab koikeny ker tuguk chekibun koyonik chebo tai ngiker Abel kiboitiotab Mungu nekikoito korosiot kobar ng'etab kamet kero en taunet kero kayakitu biik koketuiyogei werikab biik ak tibikab biik akosamisit ng'wony
akoet ki nekele crime, yani sokornatet ak nekile violence in biik chekikuren nepilik, biik che masinganinik chekerkok chebo resoleng. Ki neo kokiplaskei ya kipteketiat aengiro chobo resoleng ole iyoitogei. Bichoton ngap kemwa kele kitinye morik chemarekune 12, kipnyeberit, biik chekiechen chekibo wakatule kong'emak ng'ony kotong'wo en taitab Jehova kele bo iman eleitoi melit nekikisarune biik 8 ichegei akwo Noah kokur tiong'ik komang'unen takariat. Kingotwek Noah koken malaikaisiek tiong'ik kobwa tiong'ik lenen takariat oeng 7 oeng. Kurget neo ko kibo akot Arap, kibo loitiket, kibo akobo beliot. Kurgotik chemengechen ko kimi barak en koroba ole kibune taritik kobendi orit. Ak kurget nekimondoi Adam chekitupche kingokakwo gaa Adam ak lagokyik keker kurget forever ak keutye chemi sang. Keutye kergei ak ket nebo kipsengwet eng ng'ang'utiet 22 koite 14 ak 15. Korom kemondoi ket, korom kemondoi kurget ormarich, korom ormarich chekitupche amu kikakwoni. Kale mi sang sesenik ak bonik ak chechome lembeita koyoe. Mi sang'utab nganaset. Tun kikerchin sang chechang mamu ki kiptengekinik lakini kiesio kotach logoiwek chemiach chebo koityndetab imanda kayanet sikobit koik lagokab Jehova. Chekitupche kibune pichinwek. Ker Abraham kakikur lakini kinginyokwendi Abraham en bandanyi komanda koboto Lot weritab ng'etab kamet. Lakini ne nekiyaak? Kibit boriet amu kimakore bichoto ipkepcheigei kochortagei Lot kwo atebwetab Sodom ak Gomorrah. Makichortogei chekitupche. Ngichortagei komanishani chortaetab gei. Akot Jona kokichortagei kwo Tarsis ipkochortagei, kwo melit ipkochortagei, kwo moetab samakiat kong'et samakiat akochortagei ipkoit tabandab oinet. Down. Nebo kichilili kebendi nekilen ban nemakilitu oli. Amache amwa ne chekitupche. Awendi achokchini aae summary nebo ng'alechu. Kokamache amwoiwok ker Abraham kitinye boriet ak tun kosich kotun chemisiriot kobit boriet ngo ak tun akeyai hadi chebo Mungu. Kero kakosich Abraham eng family nenyi kosich chi nekile Isaac. Kong'et Isaac kotunis kotun Rebecca. Kong'et Rebecca koik tumuno lagok 2 Esau ak Jacobo. Just imagine kele kaboryo lagok eng moet. Kaboryo ne kiplekonik musarek chemi moet. Unthinkable. Matinye kibwat. Tomo ketar luget. Kiboitinik chebo tai tugul chekitupche kimwoe ne? Yeiro lagokab Jacobo iker akot Ruben nekitoeku neo koyai sokornatet. Ker Joseph keoldoi tupchosiek chemarget nebo koimutik. Kialda akimut akwo akoi Misri. Ker Jeiso kesichei koborye Herod ipkimweito kwo emetab Misri. Tomo ketar luget.
Tomo ketar luget, tomo ketar luget. Amache ikas nyikanet nemi yu. Ero. Koroni amwaun akobo nyikanani. Timotheo nebo oeng. Koroni nyikanet. Timotheo nebo oeng 4:6. Kolomu kikoito nguno akakoit betusiek chowendi kiayai luget nemie kakesu labatet kiarib kayanet kobochi nguno kokakekonorwa kutwet nebo imanda netun kono kwanda netun kono Kiptaiyat kirwokindet nebo iman. En betunoto ako maanegei ako icheket tugul ak ichek chekikocham togunenyi. Akesu banda kiai luget nemie katar labatet kokaketach logoiwek chemiachen kokatoigei resit kakimut kiwanjet competition nebo sobet ak namna chekitupche kale kiai luget nemie kakesu labatet kikakikoch baronok Paulo takika ya mwisho chepketile kotoren metit Nero laitoriatab Rome. Kakesu labatet koboch nguno kilen kokus kongoro kipsengwet kole kokere kirwokindet nebo iman Jeiso kokanam kutwet kokanam taji la uzima limewekwa tayari mbinguni, taji la uzima limewekwa tayari na Yesu taji kale maanegei ako tugul chetun ribei yetunetab togunet cheboten dada yangu ndugu yangu iimigei kibun Jeiso challenges kikiyomin kong'atet kikimut Calvary kikibirchi pchumarik kikibir kembout komugul kila kimurtoiyot nenyigis maraisi iro alamalaik tugul kikibar ipkong'et Joana ko kikakebar atem kinde mwaita neiluklukoni. Mariko ko kikichut eng Asia Minor kerat kelyek ak kichute baraisit birtogei metilen kolume ng'unyut kelek kobolu ng'ung'unyek konyit kutit kilyochin akot Matias chekikieny kosobei chekitupche kimache kesa tomo ketar luget mi Jehova komastang'ung metil tamaa muite amun nemuitoi akoi kakesunet kesoru kikitiachech kikiitiechi imanda logoiwek chemiachen ko kamang'unetab chi age tugul nekikotach logoiwechu ongesa Baba Jehova ndoiwech ndamirmiriet eng ng'olyondeng'ung nesobei eng logoiwek chemiachen indochi kastoindet ak indochi kerindet en tugul chekakemwa en betutab rani indoiwech ndamirmiriet kikuye ortinwekuk akebendate eng kainetab Jeiso nesorunindenyo. Amen.